Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngende nkugezaho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba w'itariki 27 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Akaba ari amakuru rero tugiye kugenda dukusanya tuyakuye hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, tukagenda tureba uko umunsi wiriwe. By'umwihariko rero ariko nkaba nkubwira ko imbonerakure z'u Burundi ndetse n'abazarendo bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kwibonekeza mu bintu bikomeye cyane, aho kuri ubu ngubu ab'imurenge barimo batabaza nyuma yaho imipanga yaguzwe ndetse n'ibindi bikoresho bigamije gutsemba abatutsi ndetse n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bikomeje kugaragara ko biri kwinjizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abangaba bakaba bamaze gufata ibirindiro nk'uko turi bubigarukeho gatanu kuri gatanu. Uretse ibingibi kandi Kibirizi habereye intambara ikomeye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'abo bahanganye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose rero tukaba tuza kugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu muri aya makuru tugiye kukugezaho n'ubundi muri aka kanya. Reka kandi nkwibutse ko tuza no kurebera hamwe buryo ki Ubushinwa bwigambye kuba bushobora gusandaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse tunarebere hamwe uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zavuze ko zigiye gutera inkunga igihugu cya Ukraine mu rwego rwo kugira ngo bongere ibikoresho by'intambara, ngo bakaba bagiye gutanga rero ubwirinzi karahabutaka kugira ngo iki gihugu kibashe gukomeza guhangana n'Uburusiya. Byose bikaba rero ngo biganisha ku ntambara ya gatatu y'isi yose. Reka rero mbere yuko nkomeza n'aya makuru muri rusange mbanze nsuhuze mwebwe mwese mutwumva muherereye mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, abari Tanzania, abari Kenya, abari Uganda, abari mu bindi bice kandi bigize umugabane wa Afurika, mwese ndabasuhuje. Reka kandi muri aka kanya nongere nshimire mwebwe mwese n'ubundi mudahwema kutugaragariza yuko mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Nk'uko rero n'ubundi nabigarutseho, uyu munsi turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu rero akaba ari umwanya ngiye kukugezaho amakuru yiriwe acaracara hirya no hino kuri uyu wa gatandatu. Rero nkwibutsa yuko amakuru yacu ari akagaruka, tukaba tugenda tukugezaho amakuru buri munsi. Ari nako kandi nkwibutsa ko niba utari wamara gukanda kuri subscribe cyangwa se nyine abone, wajya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukarikandaho. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere. Ndakwibutsa ko kandi ushobora no gukanda ku ijambo like, ugakanda kuri share, ugakanda ndetse no kuri comment, maze ugasiga ubutumwa muri commentaire cyangwa se ukaba waduha inyunganizi. Ushobora kandi no kutubwira amakuru wifuza ko twagukusanyiriza tukayategura tukayakugezaho n'ubundi gatanu kuri gatanu. Ni amakuru rero tugiye kugarukaho, by'umwihariko tukaba tuyahera kuri iyi nkuru ivuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havuzwe ibisa n'ibiteye ubwoba ku banyamurenge baturiye imisozi miremire y'Imurenge. Ni amakuru rero avuga ko abaturiye muri ibi bice ahitwa Ndondo ndetse na Bijombo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, biravugwa ko umutwe wa Gumino uyobowe n'uwitwa Colonel Alexis Nyamusaraba urimo kwakira imbonerakure ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yaho ndetse hari havuzwe ko igihugu cy'u Burundi cyinjije kontineri z'imipanga zikaba zari zanafatiwe mu gihugu cya Tanzania, ariko bikaza kurangira nyine ngo zirekuwe zikinjizwa mu gihugu cy'u Burundi. Biri kumenyekana rero ko ngo iyi mihoro iri gukomeza n'ubundi ijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kuvuga ubwicanyi bukomeye bukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi, nk'uko abo mu mutwe wa M23 ndetse n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kugenda babivuga umunsi ku wundi. Aya makuru rero anavuga ko ku munsi w'ejo hashize tariki 26 z'ukwezi kwa kane 2024, Nyamusaraba ubwe, ni ukuvuga wa mukoroneri uyobora nyine umutwe wa Gumino, ngo yakoze urugendo ajya gutega imbonerakure zavaga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bahurira ahitwa Magunda, aho rero zari zaruhukiye zivuye mu gihugu cyabo cy'u Burundi, babasha ngo kugirana ibiganiro. Minembwe Capital News rero dusomaho iyi nkuru yahawe amakuru ko mu Kajembwe iwabo wa Nyamusaraba ngo hagiye kubakwa rero ibirindiro bikomeye by'imbonerakure, aho bakomeje no kugenda nyine batunda ibikoresho byabo babigeza muri ibyo bice bashaka nyine gukoreramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nk'uko nakomeje no kugenda mbivuga
ngo bakaba baraguriwe imipanga n'igihugu cyabo cy'u Burundi bafatanyije ndetse na leta ya Kongo, byose ngo bikaba bigamije rero kuzatsemba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abangaba bakaba ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Bivugwa ko Kongo ikomeza kugenda ishinja u Rwanda kuba ari abaturage bayo ngo bagiye kuvogera igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero kandi bivuzwe mu gihe Kaboyi nawe w'umukomanda mu barwanyi ba Nyamusaraba yari aheruka koherezwa mu mujyi wa Bukavu, aho yoherejwe n'uyu muyobozi we Nyamusaraba. Bikaba kandi bivugwa ko yari agiye kuganira n'ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'umutwe wa M23 n'ubundi buheruka gushyira hanze inyandiko yavugaga ko umutwe wa M23 wamagana cyane cyane ibikorwa bikomeje gukorwa n'u Burundi ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho banagaragaje ko haguzwe imipanga myinshi. Iyo mipanga kandi ikaba ihabwa imbonerakure zitozwa kwica, ngo zikaba kandi zihita zoherezwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutsemba abatutsi n'abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Izo nyandiko zanagaragaje neza ko bamwe mu mbonerakure ngo bafite iyo gahunda yo gutsemba abatutsi, ngo ko boherejwe i Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, abandi ngo bakaba bari i Goma n'ahandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi kandi ubutegetsi bw'u Burundi bwagiye buvugwa mu migambi yo kwica abanyamurenge ndetse n'abatutsi bose muri rusange kuva iki gihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitangiye gucudika. Naho kandi mu makuru yo hanze y'akarere turakubwira ko Blinken yashinje Ubushinwa gushaka kwivanga mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bikaba binagiye hanze nyuma y'indi nkuru yiriwe icaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho Ubushinwa bwigambye gusandaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe no gukomeza kwivanga ndetse no gutegura ibitero muri leta y'Ubushinwa, by'umwihariko nyine muri teritwari ya Taiwan, aho Leta Zunze Ubumwe zikomeje gushoza intambara. Zikaba zari zanavuze ko rero ziri gutegura inkunga ikomeye ku ntara ya Taiwan n'ubundi iri mu ntambara n'igihugu cy'Ubushinwa. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ukubutse mu Bushinwa yashinje icyo gihugu kugira umugambi wo kwivanga mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategerejwe mu Gushyingo uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Blinken rero yavuze ko iyi ngingo yayiganiriyeho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi ndetse na perezida w'icyo gihugu Xi Jinping. Amakuru rero akaba avuga ko ibikorwa by'ubutasi by'Ubushinwa bikomeje kuzamuka mu Burayi ndetse no muri Amerika, kandi byose bifite intego nyamukuru ku kugira uruhare muri politike z'imbere mu bihugu by'ahandi, mu kuzatuma rero abayobozi bashyigikiye gahunda z'Ubushinwa ari bo bazatorwa. Mu ruzinduko rero aherukamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Xi Jinping yari yaganiriye na perezida Joe Biden kuri iyi ngingo, anamwemerera ko Ubushinwa budashobora gutinyuka gukina na politike y'imbere mu bihugu by'amahanga, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande ariko, Blinken we yahaye gasopo Ubushinwa, avuga ko igihe cyose bwakomeza gutera inkunga Uburusiya mu ntambara burimo muri Ukraine ngo buzafatirwa ibihano simusiga by'ubukungu. Ibyo bihano rero ngo bishobora no kwiyongera ku bindi byafatiwe abantu n'ibigo by'ubucuruzi 100 bishinjwa gukorana n'Uburusiya. Ubushize ubwo ibi birego byatangiraga kuvugwa cyane, Ubushinwa bwari bwavuze ko Amerika yitiranya ubucuruzi busanzwe n'ubufasha mu bya gisirikari. Blinken rero yanavuze ko Ubushinwa nibukomeza Amerika izabufatira ibihano bikarishye, kandi ko ibi bihano bizaba bikakaye kurusha ibyafashwe mbere, ndetse ko kandi n'ibindi bihugu bishobora kuziyongera kuri Amerika ngo bikayishyigikira mu gufata ibi bihano. Rero bikaba ari ibyavuzwe n'umunyamabanga
w'ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo rero akaba ari Blinken. Uyu mugabo rero n'ubundi akaba yongeye kwibasira Ubushinwa nyuma y'aho Ubushinwa bwari bwavuze ko bushobora kuzasandaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutangaza ko zigiye gutera inkunga Taiwan nka kimwe mu bice by'Ubushinwa bikomeje kugenda bikora intambara igamije kwigumura ku butegetsi bwa Xi Jinping uyoboye leta y'Ubushinwa. Ku karahabutaka ari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruganda rwa Apple rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho leta ya Kongo ishinja uru ruganda kugura amabuye y'agaciro ava mu maraso y'abanyekongo ngo bicwa n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rubone kubona aya mabuye y'agaciro rugurisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ishinja sosiyete y'abanyamerika ya Apple gukoresha amabuye y'agaciro ava mu bujura ndetse no mu nzira zidasobanutse mu gukora ibikoresho by'itumanaho bigezweho birimo telefone za iPhone ndetse na mudasobwa. Ibi rero bikaba byaratangajwe n'abanyamategeko bunganira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nyandiko boherereje sosiyete ya Apple bayimenyesha ko bashobora gushyirwa mu nkiko mpuzamahanga baramutse bakomeje gukoresha amabuye y'agaciro bise ko agera kuri iyo sosiyete binyuze mu bujura kandi agacukurwa ahantu uburenganzira bw'abaturage buhonyorwa. Aba banyamategeko bafite icyicaro mu Bufaransa bavuga ko ayo mabuye y'agaciro ava mu birombe byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akajyanwa gutunganyirizwa mu Rwanda nyuma akisanga ku masoko mpuzamahanga. Aba kandi basabye sosiyete ya Apple gukora ubushishozi n'ubugenzuzi kugira ngo itisanga mu byago byo kugura amabuye y'agaciro ava mu maraso y'abanyekongo. Sosiyete ya Apple yo ibajijwe n'itangazamakuru batangarije ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko nta bimenyetso bihari ifite bigaragaza ko amabuye y'agaciro bakoresha ava mu mitwe yitwaje intwaro cyangwa se ikindi gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. U Rwanda rero rwo rukaba rwarashinjwe kenshi gushyigikira umutwe wa M23, umwe mu mitwe kwirwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje no kuvuga ko nyine kuba hari intambara iri hagati y'uyu mutwe ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ko ari byo bitanga icyuho kuri leta y'u Rwanda, bikaba yinjirira muri uwo mutaka w'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maze ikabasha gusahura amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho mu yandi makuru, intambara hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu yo yarakomeje ku munsi w'ejo, aho ndetse umutwe wa M23 wasohoye itangazo karahabutaka, akaba ari itangazo rero ryamagana n'ubundi ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage ndetse n'ibitero bikomeje kugabwa ahatuwe n'abasivile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru nk'uko tugiye kubibona mu nkuru tugiye kukugezaho muri aka kanya. Iyi nkuru rero n'ubundi dukesha ikinyamakuru Minembwe Capital News cyandikira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iravuga ko ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwamaganye ibitero byagabwe ku baturage b'abasivile kuri uyu wa gatanu, bikaba rero byaragabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ngo ni ibitero byibasiye abasivile, aho M23 yagabweho ibitero ndetse bikagabwa n'ahatuwe n'abaturage benshi muri Rwindi ndetse na Kibirizi ho muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko ibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yamaganye ibyo bitero, avuga ko byakozwe kandi n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigizwe n'iza FDLR, FARDC, ingabo z'u Burundi, abacanshuro ndetse n'abazarendo, atibagiwe kandi no kugaragaza ko na SADC yagize uruhare muri ibi bitero byagabwe kuri M23 ndetse n'abasivile. Uyu kandi yakomeje agira ati twamaganye cyane ibitero byibasiye abaturage b'abasivile mu turere turimo Rwindi ndetse no mu nkengero zayo. Yakomeje kandi anagira ati nubwo biruko ingabo z'impinduramatwara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kurengera abaturage ndetse no kubarinda.
umuhuzabikorwa wa M23 Benjamin Mbonimpa yashimangiye ibi avuga ko ingabo z'ubutegetsi bubi zibasiye ibice bituwe n'abaturage benshi, ariko ngo ingabo ziyobowe na General Sultani Makenga zo zikaba zarashubije inyuma ibi bitero mu rwego rwo kurengera abaturage b'abasivile. Uyu muyobozi yagize ati muri Rwindi ndetse na Kibirizi ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bw'umwijima zagabye ibitero mu baturage n'ahari ibirindiro by'ingabo za M23, nyuma ibi ngibi bikaba byatumye abaturage bongera guhunga ari benshi, ariko ingabo z'umutwe wa M23 zikaba zikomeje kurengera abaturage n'abasivile b'abasivile ndetse n'ibyabo. Ibyo bitero byagabwe mu bihe hari hashize iminsi irenga 5 nta hantu havuzwe imirwano, ndetse ubwo ku munsi w'ejo ho hakaba haranavuzwe n'indi mirwano mu gace ka Nyange, mu gace ka Bibwe, ahitwa muri Ngoriba, ahitwa Muhororo ndetse no muri Congero ndetse na Kirumbu, naho hakaba haravuzwe imirwano ariko itari iremereye nk'uko tubikesha amasoko ya Minembwe Capital News. Nk'uko rero n'ubundi nabigarutseho mu nshamake y'aya makuru, nuko abakozi barinda urugo ndetse n'imitungo y'uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila kuri ubu ngubu byamaze gutangazwa ko batazongera guhembwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ni nyuma rero yaho uyu muyobozi avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bikaba bivugwa ko yahavuye mu buryo butemewe n'amategeko. Abakozi n'abasirikari bahembwaga na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bakorera mu bigo ndetse no ku rugo rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida muri iki gihugu bahagarikiwe imishahara. Ni itegeko rero ryatanzwe kuri uyu wa gatanu, rikaba ryaratanzwe na perezida w'iki gihugu, perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yavuze ko kubera ko Joseph Kabila Kabange atari kiri mu gihugu, uko bigomba gutuma n'abakozi bose harimo ndetse n'abasirikari bakoreraga mu bigo ndetse no ku rugo rwa Joseph Kabila Kabange ngo ibihembo byabo bahabwaga na guverinoma ya Kinshasa ngo bigomba guhita bihagararana bwangu. Avuga ko rero ngo Joseph Kabila wahoze ari umukuru w'igihugu ngo ko yavuye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, ngo bityo ko na leta itagomba guhemba abakozi bo mu rugo iwe ndetse n'abarinda imitungo ye. Joseph Kabila Kabange yavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro z'ukwezi dushoje kwa gatatu, akimara kugenda leta ya Kinshasa binyuze mu munyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS Augustin Kabuya, akaba yarahise rero asohora itangazo avuga ko uyu muyobozi yahunze agahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande ubuyobozi bw'ishyaka rya PPRD ari naryo rya Joseph Kabila abo bamaganye ibyatangajwe na Augustin Kabuya, bavuga ko Joseph Kabila yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko ari gukurikirana ibijyanye n'amasomo ye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Kuva mu mwaka ushize byakomeje kugenda bitangazwa ko Joseph Kabila ari gukurikirana iby'amasomo ye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ko kandi ngo anashaka nyine gusoza icyiciro cya nyuma cya dogitora. Gusa imyaka igiye kuba 3 ubutegetsi bwa perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo bukomeje gushinjwa guhohotera abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Félix Antoine Tshisekedi, harimo abicwa, abafungwa ndetse hakaba hari n'abagiye baburirwa irengero. Mu yandi makuru kandi nuko n'ubundi nk'uko mubizi iyi nkuru yagarutsweho cyane kubera yuko wahoze ari umukuru w'igihugu abagomba gucungirwa umutekano kandi n'ibyo bigacungwa n'igihugu yahoze abereye umuyobozi. Ibi ngibi rero kandi bikaba biba biteganyijwe mu bigenerwa umukuru w'igihugu mu gihe yasoje inshingano, ariko nyine perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo we mu bigaragara akaba yanyuze muri iryo teka, akavuga ko rero atazigera akomeza guhemba cyangwa se nyine gutanga ibyafasha irindwa ndetse n'ibungabungwa ry'imitungo yo wahoze ari umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru rero dusorezaho ni inkuru ivuga ko nyuma y'igihe kinini Amerika yarinangiye kohereza intwaro karundura muri Ukraine, kuri ubu noneho iki gihugu cyavuye kwizima maze cyemera kohereza intwaro zikakaye muri icyo gihugu nyuma yo kubona uburyo Ukraine ikomeje gukubitika cyane muri iyi ntambara ihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya.
nta minsi yari ishize Amerika yohereje misile zirasa kure zishobora kugeza ku birometero 300. Kuri ubu ngubu rero iki gihugu cyamaze gutangaza ko kiri mu myiteguro ya nyuma yo kohereza systeme y'ubwirinzi izwi nka Patriot muri Ukraine. Ni nyuma y'uko Ukraine itangaje ko iri kubura ubushobozi bwo kwirinda ibisasu karundura by'Uburusiya biri kwibasira cyane imihanda ya gari ya moshi ndetse n'inyubako zikomeye za gisirikari. Amerika ivuga ko ubu bwirinzi buzafasha Ukraine kongera kwisuganya, icyakora amakuru akaba akomeza kwemeza ko bishobora kutazatwara igihe kinini kugira ngo bugere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Patriot iri muri bumwe mu bwirinzi bwa mbere buhenze ku isi kuko systeme yose ishobora kugura arenga miliyari y'amadolari y'Amerika. Igisasu kimwe ngo gikoreshwa muri ubu bwirinzi kikaba rero kigurwa amafaranga agera kuri miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Igituma rero ngo ubu bwirinzi buhenda kuri uru rugero ngo nuko ibihugu bikoresha kandi ibizi no gukora ubu bwirinzi ngo ni bike cyane ku isi, cyane cyane ibyo mu mugabane w'Uburayi. Ubu bwirinzi buzaba bufite agaciro ka miliyari 6, akaba rero ari igice cy'inkunga ya miliyari 60 z'amadolari y'Amerika aherutse kwemererwa Ukraine, Israel ndetse na Taiwan. Nyuma y'uko igitero cya Ukraine kinaniwe gusubiza inyuma ingabo z'Uburusiya, kuri ubu amakuru aravuga ko Uburusiya nabwo buri kwitegura gukora igitero simusiga gishobora kuzasubiza inyuma ingabo za Ukraine. Ingingo rero ishobora kandi guhindura ibintu ku rugamba, bikaba bishobora no gututumukamo intambara ya gatatu y'isi yose, nk'uko binakomeje nyine no kugenda bivugwa binatangazwa n'abatandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zikomeje kugenda zifasha intambara zirimo iri kubera muri Ukraine, ibera muri Israel, ibera muri Gaza ndetse na Iran, byose bishobora kuzatutumukamo intambara yakitwa iya gatatu y'isi yose. Ibintu rero bishobora gutuma n'isi ihura n'akaga gakomeye. Ni nyuma yaho ku isi hose hagiye harundwa ibitwaro kirimbuzi, aho kuri ubu ngubu habarurwa ibihugu bigera ku 9 bitunze ibi bitwaro kirimbuzi. Bikaba rero bivugwa ko noneho bishobora gutera akaga gakomeye cyane mu gihe cyose byaba bigaragaye yuko izi ntwaro ndetse n'ubu bwirinzi bikomeje guhabwa Ukraine byakoreshwa kugira ngo igihugu cya Ukraine cyemere gupima ingufu n'Uburusiya, aho ndetse igihugu cy'Uburusiya bivugwa ko aricyo gihugu cya mbere kuri isi ya rurema gifite byinshi bihagije mu biturika byamaze kwibikwaho n'abatuye iyi si. Reka rero muri aka kanya nshimire mwebwe mwese twabanye muri aya makuru yacu y'aka kanya, n'abararikira kandi gukomeza gukurikirana amakuru yacu. Amakuru yacu rero aba ari akagaruka, aho tugenda turebera hamwe amakuru agenda asohoka yose tukagenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Mbibutsa ko kandi mushobora kugenda mukareba handitse ijambo subscribe mukarikandaho. Ndabibutsa ko kandi mushobora no gukanda kuri share, mugakanda kuri like. Mwibuke kandi no gusiga ubutumwa bwanyu muri commentaire kugira ngo mugende mutubwira ibitagenda neza, mutubwire cyangwa se ibyo mwifuza ko twabatunganyirizaho amakuru tukayabagezaho 5 kuri 5. Mushobora kandi noneho no kugenda mutubwira ibyo mubona dushobora kuzongera mu makuru tubagezaho, nabyo tukazaya tubikora 5 kuri 5, cyane ko mu minsi izaza tuzaya tubaha igisana proposal cyangwa se nyine byinshi tubona bishobora gufasha societe, kugira ngo nabyo ni mu bishima muzatubwire tujye tubiteguraho ibiganiro tubibagezeho 5 kuri 5.